Ndagusuje kandi naguhaye ikaze. Ni match ya APR irangiye se bimeze gute? Hanyuma turazamuka n'amatransfer menshi cyane avuye i Burayi, menshi cyane kabisa. Hanyuma turagaruka ku magambo akomeye cyane kuri match ya gishuti ya Rayon Sports ise Ken Savuze amagambo akomeye cyane. Ntabwo kandi tuvuze kuvuga ko muri match ya Gorilla ndetse na APR FC ibyo Ligani avuze, hanyuma byose n'ibindi twabwira muri iyi nkuru yacu. Hanyuma rero kandi nyuma APR yo kunganya nyuma kunganya na Gorilla umukino wabanje, bongeye gukina undi mukino wa kabiri. Rero match APR FC irangira nabwo ubanganije igitego kimwe kuri kimwe. N'umukino watangira kuri uyu munsi rero itariki 3 z'ukwa karindwi ku isaha y'isa 12 rero. Hanyuma rero Ligani akavuga ati ndashima Imana ko ndi kwigira mu birenge by'umubyeyi nkunda cyane, umutoza w'umuhanga ndetse akaba imfura cyane, ari Kirasa umutoza wa Gorilla. Hanyuma rero tuzamuke no muri Kiyovu Sport naho kabisa, nyuma yuko baramaze igihe batemera gusinyisha abakinnyi b'ikipe ya Kiyovu Sport, akiranutse n'impuzamashyira y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yemera kwandikisha abakinnyi bashya nyuma yuko yishyuye Jeremy Basirwa Makola wari wayireze kubera kutubahiriza amasezerano yagiranye nayo mu mpeshyi ya 2023. N'ubushake rwasinyishije Jeremy Basirwa wari waturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaje kurangira atakinira ndetse afata umwanzuro wo kwirega muri FIFA bitewe n'uko itari yubahirije amasezerano yagiranye nayo. Hanyuma rero here we go Fabrizio Romano rero Fenerbahce ikaba yaguze Milan Skriniar, hanyuma aturutse muri Paris Saint-Germain ku mafaranga, akaba akina central back, akaba rero bamuguze miliyoni 7. hanyuma barongeraho n'ama add-ons biri nyuma muri kontara, mutatwaye ibikombe ndetse n'ibindi byinshi byiduhimbaza musti. Hanyuma kandi nako transferi mwamwumvishe cyane Victor Osimhen bamuvuze muri Manchester United, bamugarura mu Butaliyani biranga. Hanyuma Victor Osimhen rero akaba ari muri Istanbul mu bizamini ibya nyuma akina Galatasaray. Rero Osimhen Dembele Victor Osimhen rero akaba aguzwe miliyoni 75. hanyuma tuzamuka ni transfer yindi naho kandi niko batubwira ati Rangers isinishije Mike Mori ku Tottenham, iti Rangers ku ntizanyo Mike Mori. hanyuma rero akazaba zagera mu kwa 6 nta zindi close zirimo. Umusore ufite imyaka 17 Tottenham nawe ikaba iramutije. hanyuma kandi nako kandi ni transfer indi nayo ariko batubwira ati Granit ishaka mu ikipe ya Arsenal, ikaba ngiye kugaruka mu Bwongereza isinyiye Sunderland. Bukuma deal yamaze kurangira kuri miliyoni 20 z'amayero, akaba rero akaba agarutse muri Premier League, akaba asinye kontra y'imyaka 3. hanyuma as dream target of na become reality. hanyuma twigarukira mu Rwanda kandi naho kuri match ya Rayon Sport Ken Sati. Rayon Sport izabona imyenda ifite Ken Sati amagambo akomeye mbere umukino. Here we go. hanyuma rero bibutsa gukora like, share, comment, subscribe kuri YouTube channel Talk Sport ubuzima. hanyuma rero mbere ko Rayon Sport cyane Gasogi United mukina gishuti ku cyumweru cyari Rayon Sport week, Perezida wa Gasogi United Ken yatangaje ko bazakora Rayon Sport mu mpande zose. yatangaje mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nyuma y'imyitozo Gasogi United yakoze yitegura umukino wa Rayon Sport uzaba kuwa 5 kabiri mu karere ka Nyanza aho Rayon Sport avukiye. Perezida wa Gasogi yavuze ko atari umukino wo kujenjeka, ateguza abakunzi ba Rayon Sport ko ari umukino uzasozwa urwego rwa Rayon Sport rugaragaye. avuga ati Rayon Sport nta hantu iri
ni ugutegereza tukareba kuri umunsi w'ejo mu kiganiro cyihariye na Nyarwanda. Kenisa ati natwe tuzayifasha kwipima urwego, kureba nimba itarakinaga imikino ya gishuti. Hanyuma rero uramutse ukeneye dekodera Canal Plus abonema uzamuka kuri 0780755309. Shimira wowe fata umwanya ukareba video zacu, ukora like, share, comment, subscribe. Nabikore kandi mbona warikoze subscribe, kora like. Ciao.